جرونه یا کردستانی ج روجاوی کردستانی دماغ خوش ببینرین هجا ایرو سوهیه که گولانی آنگو روشا داویه یا ج مها گولانیه امی جواره بلتون دانی ساعت 7 هم پیش کش بکن لی پشتی ویناو بره. بله جاره کنه دماغ خوش ببینرین هجا ل روجاوی کردستان ایرو دیسا جاره که دنگ جنام بلند بو د چارچوبه کامپانیا یا ام همو یپجنه یپجه هبونا میاده به حضران جن داکتن قادان جدیری که بگیرم حتی حسکه مشین گرسی پیک هاتن آلن یپجه بلند بو و پشتوانیه که خورد یا جبو یپجه هبو شروانین یپجه چالاکوانین جن و گلی حرمی دیار کرن کو هیزه که کو جنان ناس نکه نکاره نونرتیا جواکی بکه بکورت و کرمانجیم او جوان ناس نکن دمشه ده پیامین یپجه نتنه هیزه که لشکریه لی سمبولا برخودان ماف و اراده جنانه هات داین بجدارین مشه به دروشمیان بانگا ناسکرنا ستاتویا فرمیا یپجه دنوا ارتشا سوریه دکرن هر وها پشتگیریا جنین لأوروپا جبو یپجه جی وکه بشک جوی تیکوشینه هات اصراف کرن جن آزادی امتاز مشا قدکن جن آزادی جن آزادی جن آزادی یا بجد رژیما کو هبونا جنان ناس ناکا نونرتیا مناکا بوی پیامی ایرو بحضران جن لحسک و قامشکو لقادان بونه افگرسی اجنین جقامش لو دیرکو تربسپیه بونه. لور جنان دان زانین کو هشمندیا حکومت آدمکیا لهمبری جنان بردوامیا هشمندیا رژیما بحثیا. هم ولاتی آزاد لسوری دنی قاش بکن ام جنین آزاد دخوازن ام دولاتی که چاو مر روجاوی کردستانی ام با آزادی شورش خود مشان دو ام بیشن پیشنگتی جنین کاری بکو هم پاراستنه بکی هم سیاست بکی هم دیپلماسی بکی هم جی دقات مجلس گلان دجه بگیره ایرو ام دستوری دجی ام دخوازن عینی وان دست کفتیا بپارزن تا کشنا م بردوام بکی جبر یپجه ایراده جنین روجاوی کردستانی یپجه ام ترور خلاص کردن ام ترور داعش خلاص کردن و یپجه دستور اسوده سوری ده مسوگر ببه جبر ایراده کی ایرو سوری تمشاندن ایراده گلا تمثیل ناکه به تایبت دستلداریا کی ایرو ده دخوازه کی ایرو گلات نبکه سیستم کی چو سیستم کی جه خراب یعنی جه دکتاتور ترهات سیستم کی ایرو نه مافی جنته ده نه مافی گلات ده نه مافی جوانات ده جبر وی که امجد بیشن وقر روجاوی کردستانی مب هزار شهیدان مب سالاک هد کرد ما تعب کرد ام دخوازن ام وق جن اراده خو دوی دستوره بین نشاندن لحسك جي جن قادان بونه دمتین گده بردفکای پژی رکسان محمد دازانین کویا پژیا کو خودسپیره اراده آزاد جهمو جنان را بوی استارگه نهبن چه دبی بلا ببی چه ایریش هبه بلا هبه و تو کس نکاره وینا آزاد اراده آزاد رحمه آزاد فکرمه آزاد تک ببه قدر کد یه پژه تمثیلیت هبونا تباهی جنان دیگه ادیا هات اثبات کرن هبونا یه پژه هبونا جنانه سیوانا تباهی جنانه ایرو ام به فکر خواه به فلسفه خواه به اراده خواهنه ام بول خودی فلسفه یک بله هر دنوا مشید جیم فرماندارین یکینین پراسنا جن یپجی روحلات عفرین لقامش دوید مشید آمده بو لور آخوی رولات افرین د اخفتنا خود بال چاند لسر با اوای که پارچه پارچه جنان ج دورخواستنا دناوا ریوبری او همو سیستمین یعنی حکمت نویا کو شام دخوازه بده آوا کرنده جبرویه که رولات افرین دبیجم نبونا یپجی و جاری راست ایدی بدن کرنا تواهی جنان یا د سیستم نو یا سوریه ده نه تنه روجت مش
نتني ساعتك مش لبرنبري بحقوقية لبرنبري نوكابية لبرنبري هزا كود خازي هزا كي بيشنك تاريبكي لبرنبر تباهي هزا جنان اگر ایرو هم ده تکوشینه کی نورا رو برونه همو جن همو ظلام همو جواد ده بیل برنبر هشمندیا تنکرونه هشمندیا نوکفیه هشمندیا به حقوقیه سر خانه توینه اب نتشتکی نوی ده سوریه داده بی بر جهادی کرن و نهاجی چه ببی حتی دا ارتش دا جنا سوری جی خادرت بو جبویم بید بیجن پارستنا مافی جنان ده دستورا نوع سوریه داد به بی گارانتی کرن الجیوه چه ببی و به تکوشینا جنان و به تکوشینا جواکه ببی ده سوریا نو دا اگر دستور ته نقاش کرن اگر پرلمان ته نقاش کرن اگر پرگالا نو ته نقاش کرن ده بکو سوری و حکومت دمکی همو رنگ بکاته یا ببینه و تشته خویاد به یعنی پرچه جنان جسازی جی ادارا جی همو بشم و پرگاله تیم درخستن و دخوازن و بکن ام به یکی قبول ناکن جبویم بید بیجن پاراستن و قبول کرنا یه پجی دارتش دا ده معنا پاراستنا جنان دا همو سازین پرگالا نوع سوریه دا ده معنا پاراستنا چاندا جواکی ده معنا پاراستنا دستکفتی شورشه ده معنا دستکفتی پاراستن و پیش خودیتون پیش روژکی نو آوا کرنه نه قبول کرنا یه پجه نه قبول کرنا چاندا کردی نه قبول کرنا زمان کردیه گلک گاوین کتے آبتن هنه لی گلک که ماهیه که هم دبینن و رخنه دکنجی هنه جبو که هم خودی لی دستکفتی شورش در کبن جبو که هم خودی لی خوینه شهید خود در کبن امه و آخه بر ندن ام فرمی ببین ام فرمی نابن ام پارازوانه و گلینه ام پارازوانه و جواکینه بلینتن لروجاوی کردستان پشتوانی جبوی پژیه لی بشین دنین کردستان جی به پیام جدا پشتوانی هنم هر روش اف پشتوانی کو جبوی پژیه زیادتر دبه و جاری خلک باشوری کردستان و چالاگوانین لورجی جبوی پژیه پیام دان وان کسان پشتگیری خویا به یه پژیره تقص کرن و دیار کرن کو یه پژیه ناسنامه یا همو جنانه بر تاریخی دایه پژم شخلیکی آزادی برزدکاتەوە بەرخودانی ژنان خەریکە مێژوویەشی نوێ تۆمار دەکات پێکەوە بۆ پشتیوانی خەباتی ژنانی ئازاد لێ پەژە ژنێک بۆ ژیان شەڕ بکات قەت شکست ناهێنێ لە ڕۆژاوا و بۆ جیهان ژن ڕێبەرایەتی ئازادی دەکات ژنێ پێی ژیان بجەنگۆ قەت شکست نەمارۆ ژن هەرچێش کوڕە و باوەڕۆ مەکەڕۆش و بێ ئامانج هیچ جێنێک شتێک نەمەکەڕۆ بۆیە یەپەژە چ ڕۆژ ئاوای کوردستانەدا و دروشمێکی گیان بەختکردەی سەربەرزانە و شەرەفمەندانە ئاروامەنە گۆڕپانەکەوە بژی ژن و ژیان و ئازادی بە بڕوای من یەکێک لە سەرکەوتوەکانی شۆڕشی ڕۆژئاوا بوونی هێزی ژن بوو یاخود بوونی شەڕڤانی ژن بوو لەو خەباتەیە یاخود لەو بزوتنەوەی کە لە ڕۆژئاوای کوردستان دەستی پێکردووە تاکو ئێستا بە بەرچاوی خۆمانەوە نەتیجەکەی ئەبینین کە مای دڵخۆشکەریە بەڕاستێکەی کە هێزێکی ژنان و بەو پەڕی هێز و توانا و مۆراڵی بەرزەوە خەباتەکەن لە ڕۆژئاوای کوردستان کە بۆتە مۆدێلێکی تازە بۆ دنیا و بۆ ناوچەکە کە لە ڕاستیە پێشووتر هێزێکی هاوشێوەی ئەوە بوونی نەبووە
ئەو بۆ ئێمەی کورد مای شانازیە کە هەمیشە ڕوویەکی جوانی کورد نیشان ئەیات بە جیهان و بە تەواوی مرۆڤایەتی جیاوازتر لە نەتەوەکانی ترکە لەگەڵمانە ئەژەن لە ناوچەکەدا. لە ڕاستیە بوونی ئەو هێزە بوو بووە هەوێنی بیرۆکەی ئەوەی کە من پەیکەری بەرخودان بۆ شاری کۆبانی دروست کەم و هەر ئەو بوو کاتێک کە بینیم ئەو خوشکانە بۆ پەڕی ئازایانە دەجەنگن بەرامبەر ئەو هێزە ڕەشە و چۆکیان پێداهێنا بۆیە من بڕیارمدا لە بەرامبەر ئەو خەبات و شۆڕشەی کە ئەو خوشکانە کردیان لە ڕۆژئاوا من پەیکەری بەرخودانیان پێشکەش کەم وەکو دیاری باشوور بۆ ڕۆژئاوای کوردستان. بۆیە بە بینینی من واجبە لەسەر شانی هەموومان. فرمانداری گشتی هێزین سووریا دموکراتیک قەسە دێم لە کۆبانێ بە شەروانین کۆ هاتنە بەردان مالباتین دیلگرتیان و یین شهیدان رەجڤیا مازوم عەبدیانی زمان کۆ هەولدانین وان یین ئازادکردنا تەڤاهیا دیلگرتیان دەوام دکە. مالباتین دیلگرتیان خواستن عاقبەتا زاروکên wan were eşkerekirin û hewldanên vegerandina wan jî bênelezkirin. Malbatan nêzîkatiyên hikûmeta demkî yên derengxistina serbezberdana dîlgirtiyan rexnekirin. Mazlum Ebdî jî diyar kir ku dosya dîlgirtiyan armanca pêşîn a hêzên wana û got bi domdarî vê dosyayê dişopînin û hewl didin encamên şêmber di zûtirîn demê de pêk werin. Her weke diyar kir ku xebatên ji bo azadkirina tevahî dîlgirtiyan dewam dike. Piştî civînê fermandarê giştî yê Qesedê Mazlum Ebdî serdana malbatên ku zarokên wan di êrişên şeşê çileya îsal de şehîd bûne kir û sersaxî ji wan re xwest. Ebdiyanî ziman ku Qesedê fedakariyên ku zarokên wan di parastina herêmê de dane teqdîr dike. فازت اما موجوده وهنا نقدر نقول اليوم من حسنا سرحازي سرحازي لازم خلاص شكرا سالي طابا وناطنا بردان من ايه بزن پشتی برای ما مردم 4 روزا در هر کمال ما مردم چون کار وان بکنم نواش ما خراب دادن بگو هو اللي يكون اسير بيننا يكون موجود في الدنيا بتاع مثلا في موضوع ابي يكون ايه بيننا بين مسير يوم بين ابغى الصوره وصل لك جيت شهور من ذاك الشهور ماذا فاح 20 حاجه ذاك الشهور ياكل السرير يجي ذاك بيتنا وخذ يسير يجي وانا مفقودين دولة كيلو جرام آخر داوی شهر انتخاب دلخافه مع أول مرة شو كده أو شيء دلخافه من دلزوري دلزوري تمام بلي بسير يوم مرة شو كشهر انتخاب دلخافه مع أول مرة شو كده يشيل يعني جمع عبارة شاربون شهر صوصة شاربون صوصة شاربون هذا الجوي ده كمتانة فهو برا خالق الغمامبو برا ولا ام بروشا آوا فراتي دوام بكيش بركم 7 سالان دولة تركيا داگرکر هما بجا روش بروش آستا آوا چمی فراتي داد خست لی دناوا دمین داوی ده بحاطنا بارانا زیدره و جاری بنداوین خواه بردا اووی که باندوره که نینی لسر خاکا سوریه لروجاوی کردستانی کریا کو لهیا چمی فراتي لديرازوري ورقي حتى نها باندور ل 3769 مالباتان کریا هر وکه دورین برفره این زوین چاندنی بن آوی دامانم و 28 ستاسیونین آوی جی جبر وی بلند بونا آوی جی خزمتی درکتنه. ترکیه آوا بنداوان بردا و افروش درکته. نها جبر زیدبونا هرکینا آویا چمی فراتی لپارزگین دیرا زوری و رقایی دروژین داوی ده لهیرابو زیان بگرانی لپارزگاه دیرا زوری چی بو لگوری شمارتنا کویرو جهیلا پارزگری دیرا زوری و هات را کاندن جمارا مالباتین باندور لوان بویا لگوندوارین روژاوا و روشلات 3769 مالباتان دهمان دمیده به هزاران هکتار عردین چاندنی بن آبونا.
هاتراگاندن کو 1075 خانی بتواهی آن قسمی زرار روان بویا. هر وکی 42 پومبین چاندنی ین سازین حکومتی و 410 پومبین تایبت بن آبونا. 28 استاسیون آوی بتواهی ویران بونا و 39 یندن جی قسمی زرار روان بویا. لپارێزگەها ڕقایژی لە هیە زیان لە نزیکی 2002 مەعەردێن چاندنیە کردە و هەن ستاسیۆنên ئاوێژی زیان بووە. نەتەنێ ئەو لە هیە چەند پرێندەمکی بەندên ئاخێ لە دەڤەرên گوندەواری yên دێرازۆرێ و ڕقایە بتایبەتên ku gundên li her du qiraxên çembehevegirê didin li ber avê çûne. Bi zêdebûna xeteriyên li ser bendavêra Wezareta Enerjî ragihand ku wan 4 deryên ava bendava Firatê vekirine. Wezaretê diyar kir ku wan bi vê gavê avahiya bendavê û pergala hilbirîna elektrîkê parast û zexta avê ya ji ber bilindbûna asta avê sivik kir. Rojên destpêkê Wezareta Rewşên Awarta û Rêveberiya Karasetan ragihand ku asta ava çemê Firatê vegeriya ya rewşa normal û diyar kir ku حتانها پێلێن لە هەیە و نەهاتنە دیتن. هەروەکی گوتبوو ژی پشتێک و خەتەرا یەکسەر دەرباس بوو کێمکردنا بەردانە ئاوێ دەست پێکریا. بەێ باندۆرە ئاوا فراتێ ئەدی ببلندبوونا وێرە باندۆرەکە نێنی لەسەر زەڤین چاندنیە یەن لە گوندەوەرێن ڕۆژاوای باژارێ کۆبانێکی کردە. زەوی د ناوا ئاوێ de mane û berhema salê hema bêje cotkaran têk çûye cotkar ji ber avê nema dikarin patosê bibin û berhemên xwe rakin lê ne tenê çandinî li milê nêzê çem jê di nava metirsiyê de rewşek bi vê awayê heye nûçegihana me hêvîder heranê û hevalê me yê kameravan Mehmûd Tahir li wan gundên ziyan dîtine bûn û rewşa heyê jî radikînin. ev dera li pişt min xuya dike berê em bi meş dihatin van deran. Lê niha bi qayîkan bi zehmetiyekî pir mezin em derbasî vir bûn. Ev cih tevahî bê av bû. Lê roj bi roj av diherike bi awayekî bênavber û bi xwe re metirsiyên mezin tîne. Ev cihê ku em niha lê sekinî beriya vê bi 15 salan bi vê mezinbûnê av pêşda nehatiye. Em niha li gundê borazin. Ev gundewarên li vê derdorê dikevin hemû di metirsiyeke mezin de ne. Ev ava kutê her kutê zêdetir dibe. Her kutê bi xwe re zeviyên xelkê talan û wêran dike. Ji ber zêdebûna vê avê jî beriya vê bi demekê zarokekî jiyana xwe ji dest da bû. هی سال گنم وجا گیبن کتن بن آوی چه قاس خطری خال سر جیانا و هیا خطری پر آویله او زود گی خورنه او کتی کی ویله کتی که نوار جامعی ماجی مسئول کری پر ماجی تنانا ام توش نه درکتور هی نه تشکی ترکی او پر جیدا بی وقتی کله که جیدا بی ساده زوره بکه او بردن سبی آور ور جمعان کیم ببه او جبری خواه آف ده آف بینگوله بینگول 1000 کانی خواه 1000 و آف بن عرضه داته زیدت به نه خطری واره اما غلط خب بین هر چادر اکش خواهد شکشون عرضه ابتار مکن سلامتی بجواره خالو تک نکه خالو ایشالا تشتک نابلوان اف مترسیا هر ولاتیه کی لگندوار گنده بوراز و گندوار در دوراویه کو گر اف آف زیده ببه هم کداوان یا بمهان و در بچه هم دارین وان هم مال و ملکین وان هم جید بیجا کو گر تشتک ببه از بری خواه بدم چادره که و مالیل پشت خواه بهیلم
بله اویک جی کریارین دولتا ترکیه بون دست پیک آف قد کر و حتی که به دهان متریان آفا چمی فرات زوهاب و پشت رجی ببردانه که بوی آوی باندوره که بوی آوی لسر کسین کل نیزی چمی فرات کر لی نتنی اف هر مجلس سوریه دموکراتیک مسدی جیر درباری خطریا بردان آفا فرات جالی باکوری کردستانی و او زرارین وی ین لسر خلکی حرمی جی مترسین خو آنیزمان مسدی به داخلی که سرساخی جبو مالبات قربانیان خواست او دست نشان کرد و پاراسنا سیویلان و پاراسنا مالین گشتیم جارک کو نایب پاشگوه کرن او درنگ خواستن هر وها مسدی داخل حکومتا دمکی یا شامی کر او همو ریوبرین خدمتگزاری ین لدورین کو برپرسیاریا خو به جهبین او یکسر تدبیرین لزگیم بگیرن جبو جارک دن کراستین به ورنگی روندن مجلس سوریه دموکراتیک مسدی گفت کارسته که به ورنگی دبه کو دوباره ببش برویه که دستوردانه که ناف دولتی پیوسته کو پشتگیریا تیمین آورته بکن او نوکرنا بلن سازین کو زرار دیدیه هر وها قربو کرنا کسین کو زرار دیتنه با آوه که عادلانه مسده دست نشان کرد کو آرامیا حرمی برپرسیاریا کومیه او جبو در بازکرنا وان آلوزیان آلیکاریه که نشتمانی سوری تیخواستن به ویه که وی خزمتا پیش روژا سوریه بکن بله به عفرینی دوام بکن هفسروکا دایره تکنین درو یاری و بریا خسر الهام احمد ده چارچوبیا سردان جشن قربان ده لعفرینی هفدیتین خود دوام دیگه الهام ایروژی سردان پاکروانگهن شهیدان ین لشرع او جندریسی کرد ده چارچوبیا سردان خویا لحرما عفرینی ده هفسروکا دایره تکنین درو یاری و بریا خسر الهام احمد ایروچو نافچین شرع او جندریسی احمد لورجی سردانا گورستانا شهید رفیق او گورستانا شهید سیدو کرد دما سردانه ده لسر گورین شهیدان گل هاتن دانین او ریز گرتن جبو شهیدان هاتن نشاندان گورستان شهیدان ین لعفنی پشت ایریشین داگیرکریا دولتا ترکیه بشه که وان هاتبون خراکرن الهام احمد جه چند روزان و لعفنی او ده ویدمی ده به خلکی هرمی ره هفدتین خود دومینه الهام جه نیز و روشا خلکی عفرینی دشوپینه تایبت جه به حضران مالباتین کو دچارچوویا پیمانا 29 چلی ده لواری خواه و گریاییم لباجاری تلتمری کوچبرین گندین دردارا پشتی 7 سالان و گریان گندی خوام و گرش بوان نتنی ماینا لگنده تی واتیا بناسنامه او خاکا خواه گریداین او نما کوچبر ببن گندی وان جبر توبارانین گلک زیان دیتیه همه مال و همجی بنسازیان زیانکا مزن دیتیه خلک گند دبیجین گریدانا میا بخاکا مو جه همو شرط و مرجان خورتره صار لنا 7 سنين مهجرين وطالعين ام 7 سالان كوچبر بون دنافبرا گند و کامپان ده دچون دهاتن مگلک زحمتی لیتن هری داوی ام وگریان گنده خوا گنده ما ویران بویا و بناسازی به تمامی خراب بویا الکتریک و آب جینینن هن مالبات تنیکی مکی مالن خوا آنین نسرهف و نها لمال خود مینن جخوا ريخستنين هرمي ونابنتوي بمرة نابن أليكار المسؤولين انهم يساعدوا ام دخواز أليكارية ديكن كوچبري جمرة جلك استحمد بو گنده ما ويران كريا لأم دي صافا جريان جبرگو جهكي دي ترنينا ام نكارن هرتم لكامبان بمينن ودب جعر دي خبردن جينا اي بيوت مهدمة لا باب لا شباك نتاني مالين ما ويران بونا ملكن ما جي جلك زيان لهات نكرن ام بانگ لرخصني ما في مروفان ديكن گو أليكاريا ما بكن دکان، دپو و حمو امراضین گوگندیان جبو چاندنی بکار دانین ویران بونه. به پشتگیری هیواسور کردستانی هیواسور کرد روژا جشن قربانی ده کامپانیا که آلیکاریا لگلک باجر و نافچین روژاوی کردستانی پیکانی ده چارچوبه کامپانیای ده بیتری 27 تن گوشت قربانی لسر مالبات شهیدان او کارکرین پاقجی بلاو بوم.
هیوا سورا کورد راگاند کو د روژا جشنا قربانی ده به پشتگیریا هیوا سورا کردستان آلیکاریا گوشت قربانی لسر هزاران مالباتین حوجدار هاتیه بلاف کرن. لگوری آگاهین هاتنه داین ده کمپانیای ده بیتری 27 و نیف تون گوشت قربانی لسر مالباتین شهیدان و کارکرین پاکجیه ین شارداریان هاتنه بلاف کرن. قامشتو بزیدتری 2000 مالباتی دریزا یکمین ده جهگرد پشتیویجی کوبانه دیرک و حسکی هاتن. ده نافبرا باجر و نافچان ده هجمارا گشتیا کسین کو جوی پینگاوی سوت ورگرتیه گشتیه 6856 کسان. ریچ خستنی دیار کرد که اف کمپانیا ده چارچوبه هولدانین مرووی ین دوام ده تینه مشاندن دا که دروژین ججنه ده آلیکاری بگهجه مالباتین هری حوجدار. لنخوشخانه گل یا باجری قامشتو ایرو شوات درکت اف شوات بو سدما مترسیه که مزن لنوا نخوشخانه لی هما بجا پشت دستوردان بلس شوات هاتا کنترول کرن او تیزیانه که جانی جی بیک نهاد. ریوبریا نخوشخانه گل یا باجری قامشتو دکتر جوان حمی داخویاند که شواتک لبشا نجداری آهستی درکتیه. همی دازانین کو سرلیدانین کو دووی چغاره خوا آویتنه داویا کوریدوره که اف جی کو کارتون لیبونه بو صداما کو شوات در بکبه. به دستوردانا بلسیا کارکر و بجیشکان شوات خاطه ومراندن. دکتر جوان همی گوت شوات باندور لریوچون خبات نخوشخانه نگر و دست نشان کر کو بشا کلینیک در و جه خدمت در نکتن. هر وقت دیار کر کو نا خدمت وان به آوه که آسایی دوام دیکه. ام بحثه که دوام بکن ولاتیه که بناوی محمود محمد یونس هفت روشن وندانه او جنشتجی حسه که او آجوکار تاکسیه که بوم دما محمود دچه تاخا خشمان ایدی نبدی دبه وندا دبه جبو ناسکرنا چارونوسا محمود جی هزین اولکاریا هندورین آسایش دنوا تفجر دنم و روزانه جل سرویه که خبات دمشینن هلبت مالباتا ویش جبود دیتنا وی آلیکاری دخوازه نوچگانی ما محمد بادلی او حوالی ما کامروان آمر سید سردانا مالبات کرن او روشاوان و بانگوازی وان رادی کهینن. تماشوان هجا ایرو مسردانا محمود محمد یونس کریه یکو اف 6 روز وندا بویه. محمود باوی 4 زاروکا بو آجوکار تکسیه بو دنوا باجار ده لگوری کو مالبات جمره گوتیه وان هری داوی دیمن محمود لتاخا خشمان دیتنه و پشتره محمود اف 6 روز وندا بونه هون بخیر هاتنه سر جعبا ونجي بخير هاتنه سر جعبا ون هاتنه محمود چاوا وندا بویه محمود چوبو سرکاری خو تدی تاکسی کوی هی سرشخوار کار دکش بو دبارا خو پیبکه بری 25 مه روژا دشمه در گازیش بو بنزینه و ساعت 11 جی گازیه درد که دور نامینه بدگار مال دنگه کی جوالی خورتینه دبی دور نما سکنی ما پشتی عیده بدگاره قیرات جه راکب کی بخوره و دره تاغا خشمان و پشتیوه ونداده بلور لتاغا خشمان 6 روز تکلیه و قطبونه 6 روز تکلیه ما قطبونه و آگاهی ما تا آگاهی جه نهاتی اجمار آسایش چه جواره بود؟ آسایش دبیجه هم دگارن بگور آگاهی وان عین تشتیل جمع اوجی دبیجن پیامات ایرو جهازن آسایشی و کسین علاقه دار چیه کو محمود وگره ام بهبینه گالی کار بم بمره تا آگاهی بگین وان جو بدن ما اگه پچکه کی دلی ما و دلی زاروکی و مالاوی و دایکاوی راحت ببینج بو ام حبکی کاربن يعني خو بقرن هون بترسن جبر بر ام بترسن
هێڤیا ما ئەوە کۆ محمود زووترین دەمدە بسلامەت vegere. ویت بوون سپاس جوارێ انشاءڵە ئەمژی پێبینە نزوو وەگەرە ji ber em westiyan bi rastî. Gelek spas ji bo. Ser çavan û xêr hatin. Belê temaşvanên hêja çîroka Mahmûd naayekê ye. Çend rojên borî de çend bûyerên vî rengî rûdane him rojek du roj ew bûyer derketiye holê de encamê de yan ereba hatiye yan hatiye şelandin ew kes lê îro çîroka Mahmûd şeş roj li dû xwe hiştine. Malbat bi tirsin, banga hêzên ewlekariya hundirîn dikin, asayîş û kesên bi van meselan eleqedar got rewşa Mahmûd zelal bive ji ber ew di nava metirsiyê de ne ku Mahmûd tiştek pê bê ji ber ku di demên dawî de gelek bûyer bi vî rengî rûdane. Cenazê Muştaba û Meyasim Weysî ku du birabûn jaliyê rejima Îranê ve hatin kuştin bi girseyî hatin veşartin. Aktivîstên Kurd Muştaba û Meyasim Weysî ku birayê hevin 28 Gulanê jaliyê rejima Komara İslamiya Îranê ve hatin kuştin. Cenazeyê wan her du birayan li taxa Mihadiyê ya Akirmanşanê ji aliyê bi hezaran kesî ve hatin veşartin. De dîmenên li ser medya dijîtal hatin dîtin de ku merasîma veşartinê de herkes cilên reş li xwe kiribûn û def lê xistine. Em her bi Îranê dewam bikin ji serokê dewletên Yekbûyên Amerîkayê Donald Trump daxuyaniyeke dijberiyên dikare hevsengîn li rojhilata navîn careke din biguhertin derket. Trump îdia dike ku Îranê garantî daye wî ew ê çekên nukleerî bi pêş nexe. Lêbelê Washington di heman demê de pêşniyareke nû ji Tehranê re şandiya ku tê de şertên geleke dijwartir li pêşiya wê danîne. Daxuyaniyeke balkêş vê carî ji Pentagonê hat û tê gotin em amade ne ku şer ji nû ve bidin dest pêkirin lêbelê tevî van hemûyan jî aliyê Îranê paş ve gavan navêje. Di danûstandinên krîtîkên di navbera dewletên Yekbûyîn Amerîka û Îranê de ku bi hefteyana berdewam dikin dîsa alozî zêde dibe. It is they're crafty, but in the end we have all the cards because Serokê dewletên Yekbûyîn Amerîka Donald Trump di hevpeyvînekê bi Fox News re got Îranê garantî daye wan ku ew ê çekên nuklerî pêş nexe. Trump diyar kir tenê garantiya ku ez hewce dikim ev e ku çekên nuklerî tune nebin. Ew li ser vê yekê razî bûne. Lêbelê rêveberiya Tehranê banda xuyaniyên Washingtonê piştrast nake. Nakokên giring di navbera aliyan de bi taybetî li ser dewlementkirina uranyomê cezayan û ewlehiya herêmî dewam dikin. Herçend Trump got ew lez nake jî daxuyaniyên wî peyama ku vebijarka leşkerî hîn jî li ser maseyê nîşan dide. Intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied. Trump bigotine hege em tiştê ku em dixwazin bi dest nexin, ew ê bi awayekî cuda bi qede îşaret bi şerekî nû kir. Designed to support undersea operations and maintain our collective advantage in the maritime domain. Wezîrê Şeriyê Dewletên Yekbûyîn Amerîkayê Pete Hegseth jî daxuyanîkî balkêş da û gote. Pentagon xwedî hêze ku ger pîwîst be şer ji nû ve bide destpêkirin.
لگوری مدیای امریکی واشنطنی پیشنیارکی نو جی ایرانی رشاندیا کوتی دا شرطین دشوارتر هنه. لیبلی هرگولیین پیشنیارین نهاتن اشکره کرن. تحولاتی که در چند روز اخیر خبری شد محصول ریوبریا تهرانی دستراکرنا سر 12 میلیارد دلاری جپرین ویگین هاتین جمداندن وکی شرطکی جبو پیشکتنا دانوستاندنان دخوازه. من گفتم که اگر محاصره رو سروکی پارلمانتوی ایرانی محمد باقر قالیبا و دیار کرکو اوی باش و گاوان نا آویجنو گوته. امی تو پیمانه کی به امریکای را قبول نکن حتی که مافین میگین نتوی بتوهی نین گارانتی کرنه. آلوزیا لحریم نتنه به ایرانی و سینور داره. تهران دخوازه کو شری لبنانی ده هر ریکفتنه کی محتمل ده جی بگره. جبرکو اسرائیل ایریشن خوین لسر جین حزب الله ددومینه هینجین دیارکو آگربستان نازک آل روشلاتان آوین و چقاسی بدومه. بله ریچا شری لروشلاتان آوین دگوهرم. ارتشا اسرائیل راگهاند کو وان کلها شقیفی به استراتژیکیا کو لباشور لبنان دیکه کنترل کرنه کلها دیروکیا کو لسر چمی لیتانیا پشتی 26 سالان دیسا دبن کنترولا ارتشا اسرائیل دیا آلین اسرائیل لهرمی تین آلیل وان تین بلند کرن ده همان دمیدشی شری به حزب الله رجی ایدی گاف بگاف دجوارتر دبه سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اپراسیون وکه خالک ورچرخانه دراماتیک بناف کرد همان دمیدم لبنانی اسرائیل به شوپاندنا سیاست شوتاندن او ویران کرنه تام باردیکه. دشر دوامی دناور اسرائیل و حزب الله دا پیشکتنکی کریتیک چه بویا. ارتش اسرائیل را گاند کوان کلها شقیفی استراتژیک لباشور لبنانی گرتیا. کلها دیروگی کو لسر گیرکی بلندیه کو لسر چمی لیتانیا یک جخالین لشکریین هری کریتیکین هرمتی حسباندن. وینین کو جالی ارتش اسرائیل و هاتن و شاندن نشانددن کو لشکر آلا اسرائیل لکله بلندکن. هاتراگاندن کو لیواین جولانی و جواتی جیبشداری اپراسیونی بونه. ارتش اسرائیل اپراسیونی کی برفره آچن دروژان لهریمی راگاند. دداخویانی ده دست نشان کرن کو آرمان جاوکو بناسازی حزب الله وره هلوشاندن چکدار بین بی باندور کرن و وارگهن لباکور اسرائیل اولا ببن. מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اپراسیونی وکی گوهرینکی دراماتیک بناف کرد. نتانیاهو دیار کر ایرو ام بهستر و ببریارتر و گریان بورفورتی. کلها شقیفی جبو اسرائیل خودی گرینگی کی سمبولیکا. ارتش اسرائیل جارا یکم. د سال 1982 کله داگر کر و سال 2000 ببریارا وکشینا جباشور لبنانی هرم ترکر. بشتی 26 سالان هیزن اسرائیلی دی سکتن همان جهی. على إسرائيل أن تعلم أنها بسياسة الأرض المحروقة والعقاب. سرک وزیر لبنانی نواف سلام اسرائیلی بشوپاندنا سیاست آخا شوطی توان بارکره. لگوری رایدارین لبنانی جدسپیکا شروا
3371 کەس مرنا و زێدەتری 1 میلیۆن جی کۆچبەر بوونە. هەرچەند دمها نیسانێدا ئاگربەستە هاتە بەراگەهاندن جی شەر لەسەر عەردێ دەوام دکە و نەها هەموو چاو لەسەر وەیەکێنەک و پێشڤەچوونا ئیسرائیلێ لەسەر خەتا لیتانی دێ چ قاس دوور بچە. فرانسا پشتی زێدەبوونا ئاڵۆزیان لە هەرێمێ داخوازە جیبینێکی ئاوارتە لە کۆنسەیە ئەولەهیەیان نەتەوەنیەک بووی کرد. ام جه لبنان همان برای خواب دن ترکیه و لترکیه جی پشتی بریارا بطلانا مطلق کریزا سیاسی دنوا جه پیدا کورتر دبه ریو بریا özgür özel جبو پیک آنینا کنگره که آورته گاوین دست پیک آوید و راگهاند کم و امضا جه دلگان ورن برهفکرن آلی قلجدار اولوژی ادعا دیگه که کنگره نکاره بری پیواجوه دادگاه بلند بقده وره لدار قستن ده دمه که که نقاش بردوام دکن ده 221 پارلمنترین بریین جهپیجی داخوازا کنگره که آورته کرن. پشتی جوینا داویا لجنیاری و بریا ناوندیا جهپی بردفکی پارتی زینل امره راگهاند که اوی روژا دوشمی و پی و دست ببرهف کرنا امزیان جدلگین دستوردایی بکن. آلیگرین özel de destpeki de plan dikin ku be delegin kongre asayı ya süheştemin re kongre ke avarte pek bine. Lebeli te gotin imzayen delegin kongreyi dinji de amade bikin da ku astengiyen kanuniyin gengas werin çareserkirin. Zeynel Emre got heke kongre neyl dar xastin dibe ku CHP mafya xoye bejdar buna de helbijartinan de vunda bike. Lebeli aliye Kılıçdaroğlu cuda de fikire. Liguri agayên ji medya nêzî Kılıçdaroğlu tê gotin hatta biryara dadgeha bilind zelal nebe kongreke awarte nikare were darxistin. Hem wextê dewamkirina nîqaşan 221 parlamenterên beriyên CHP jî daxuyaniyek hevbejdan. Parlamenterên berê bi gotina em biryara butlana mutlak qebul nakin bang li partiyan kir ku herî dereng di nava 45 rojan de kongreke awarte li dar bixin. Şimdi değerli arkadaşlar şüphesiz biz bir takım zorluklar yaşayacağız bundan sonraki dönemde de. Şevba Abola'ya li Komara Kongoya Demokratîk Bilez belav dibe fikaran zêde dike bijîşkên snûrnenaz jî li ser rewşê hişyarî da. Direktörê giştî yê Rêxistana Tendurustiya Cîhanî Tedros Adhanom Ghebreyesus serdana eyaleta Îtorî kir. Îtorî weke navenda baregeha Şewbê tê dîtin. Li ser rewşê daxuyaniyên ji aliyê rêxistina bijîşkên snûrnenaz ve jî derketin ku hejmar hîna birengeke zelal nehatiye tespîtkirin û pêkhateyê nû yên bigoman jî hîna derdikevin. MCF hişyarî da ku şewbe fikareke zêde çêdike hate ragandin ku heta niha herî kêm 246 kesan jiyana xwe ji dezane. Li dijî vê varyanta tedawiyeke hati erîkirin jî nehatiye dîtin. Bi vê yekê re Rêxistina Tendurustiya Cîhanî ragihand ku hin rêbazên tedawiyê yên cerebandinê encamên bihêvî dane. Rayadaran diyar kirin ku ji bo kontrolkirina şewbê divê desteka navnetweyî were zêdekirin. Berî bînerên hêja piştî tendurustî êdî em binûçek ya werzîşê ango cîhana werzîşî dewam bikin. Kopaya herî mezin a futbolê ya Ewropayê niha ya di destê Paris Saint-Germain de ye ku Paris Saint-Germain di fînala Lîga Şampiyonê ya Wefayê de dîrokek nivîsand Arsenal bi penaltiyan têk bir o bu ya herî baş li Ewropayê hem wextê vê kêfxweşiyê vê carê li nava kuranên Parisê jî aloziyeka berbiçav û mezin derketiye. Di fînala Lîga Şampiyona Ewropayê de li paytexta Hungarya Budapeştê hate lîstin Paris Saint-Germain ya Fransî li pêşberî Arsenal ya Ingilîzî bû. Fînala mezin a ku di dema asayî de yek bi yek bidawî bû bi penaltiyan encam girt. Paris Saint-Germain ku di penaltiyan de li ser dijberê xwe serket careke din di dîroka xwe de kopara kir. Rahîner Luis Enrique û li Sigvanan ji kêfxweşiyê lingê wan li erdê nediketin û kolanên Parisê jî bi pîrozbahiyan te jî bûn. Lêbelê
هر کو شف دوام کر پیروزباهی ری لبر تندوتجیه فکر. ل پایتخت پاریسی دنابرا آلیگران و پلیسان ده پفچونین درکتن به تایبتی لدردورا چامس الیسی یا کو هر زده گرسی لیکن ببون. فشکین هوای هاتن آویتن بکار آنین بارکرین هاتن گرتن او هر وها گلک واسایت او کارگه جی زرار دیتن. لگوری وزارت کارین هندرین یا فرانسایی به صدان کس لسرانسری ولید بریندار بونه او نزدیکی 708 کس جه هاتنه بنجاف کرن. تنی لپایتخت پاریس هجمارا بنجاف کریان وکه 408 هات راگاندن. وان کلیان جی لکولانین پاریس بده هزاران کس جبو پیشوازی کرنا تیم آخواه لکولانانن. بری بینرین هجان ببینو چرا گشتن داویا بلتان آخوا او دبشین حتی جاری کردن بین پیشیا و ببینن دناوا خیر و خوشیه ده هر شاد و بختوار بین.